Akasvan Imphal, Wahengbam Washington Pau Pajari. Manipur Sangai Festival Singani Kunmanga Yasi Humni Chen Benumita, Sanskriti Thorum Sing Yauna Tongan Tongan by Ishay Nomai Thorum Kaya Pangtokli. Imphal Palace Compound Labor, Begasan Open Air Theatre da, Jagoi Ishay Thorum Sing, Hapta Kangji Bungdana Kongjom Parba, Kom Jagoi, Kulangi Chain Sing Pangtokli. Festival asigi saruk ama oina Bishnupur jila gi Loktak Pata, Nat ki oiba, Nga Phaba gi Thawong kaya chathaki. Senapati jila gi Maugda, Sangai Festival gi Manung Channa chathariba Cherry Blossom Festival da, ngasi Thong Thakpa gi competition, Isay Nongmai gi Thawram amadi mana matum yentokpa na singba pangtokki. Tarit Suba Sangai Film Festival su Imphal ki Palace Compound Laiba, Manipur State Film Development Society ki Auditorium da hayeng dagi hauragani. Numit mangani chathagadaba film festival asigi hayeng ahoba numita saknairaba filmmaker Aribam Shyam Sharma-gi Orchids of Manipur utkani. Amaramda Sangai Festival bu yaningdaba phongdokladuna IDP singna changsilakpa khongjanggi saruk omoina ngasi Imphal West Jilla gi Lamboi Khongnang Khongda hangba relief camp ki IDP singna wakat khongchat chatkre. Numidangi matamda nupi singna Sangai Festival bu yaningdaba phongdoktuna mairagi rally chatnari. Bharat Sangbidan chanahan kibabu ningsingba oina laibak asina lakliba yumcha kaisa numita Sangbidan Divas palan tawgani. Hamara Sangbidan, Hamara Swabhiman, haiba chita sahi amasum na chatharapka palan thoramsu numita asida loisingani. Numida siga mari lainana laibak asigi raija singamadi Union Territory singda thoram kayasu pangtokani. Pangtokadaba thoram singadugi manungda mela, film, quiz, tongan ba lolda wasak lobuna singba yauri. School college singdasu Bharat Sangbidan ga mari lainana akhanaba assembly sing pangtok nagani. Nagaland pangtokadoriba Hornbill Festival lisingani kunmangagi official travel partner oiriba Air India gi nauna paibe aircraft ama ngarang Mukhyamantri Nephew Riona Dimapur Airport tagi lamthakre. Aircraft adu Dimapur Airport official singamadi lamdamdu gi nat gi oiba jagoi isai gi kangbu amana okhi. Thoramdu da wangang bada Mukhyamantri na hai masina Raija duga laibak yamadi malem gi atai mafam singa gi marakta chathok chasin tawbada chawba mateng oiragani. Masina tourism cultural exchange amadi sel thungi phibam phakal hanbada su chawna khudong chaba piragani. Air India Express ki managing director Alok Singh na hai akhanaba flight adu Nagaland gi artistic legacy amadi Sanskriti gi chawthok chaba du da piba dan namani. केंद्र की मपाल थोरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ना यूक्रेन की विदेश मंत्री एंड्री साइविहा के टेलीफोन वाली सानखरे सोशल मीडिया दे थागत पवालोद डॉक्टर जयशंकर ना रशिया मसुंग यूक्रेन अनि की उंखनबा फिबमगा मरी लैनना हौजिक ओइरेक्लिबा फिबमगी मतंगदा मंगोंदा खंगनबगी दमक श्री साइविहा बु थागत पफोंदोखी उंखनबा फिबम असी अतुबा मतमदा लोइसिंदुना शांति पोरकनबगी लमदा भारतना पीबा याबा मतेंग पीगनी हाइनसु महाकना नौहौना फोंदोखी केंद्र की कमर्स अमसुंग इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल ना हाइरी भारत अमसुंग इजराइल की लालोल इतिकी थबक तौरिबा मियोइसिंगदा थुबा मतमदा कानबा फंगनगदबा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तांकक अनि थोकना सनाहन्नबा खनरी मंत्री ना हाई एग्रीमेंट अदुगी अहानबा तांकक अथुबा मतमदा हौरगनी हाइबगी थाजबा लैरे भारत असी मालेमगी ओइना थाजनिंगाई ओइबा मपांग अमदी नाकल अनिमकना कानबा फंगदबा मरुप ओइरकली हाइनसु श्री गोयल न फोंदोखी भारत नेवी न मसेगी अहान बा माहे क्लास एंटी सबमेरिन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट हयेंग मुंबई की नेवल डॉक यार्ड कमीशन तौरगनी थौरमदुदा आर्मी स्टाफ की मकोक जनरल उपेंद्र द्विवेदी न सभापति ओइगनी थौरमदुदा वेस्टर्न नेवल कमांड की कमांडर इन चीफ फ्लैग ऑफिसर वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन सुसरुक यागनी खनी मंत्रालय नमसिगी इहान हानबा लाइमस्टोन ब्लॉक सिंगी नीलाम जम्मू कश्मीर दा हयेंग पांगथोकपगा लोइनना यूनियन टेरिटोरी असि खनी पुथोकपगी लमदा नोबा जुक अमदा चंगसिलगनी आकाशवाणी जम्मू पाउमिन हाई सिंगथानिंगाई ओइरबा थोरमदु जम्मूगी कनाल रोड लेबा कन्वेंशन सेंटर दा पांगथोकनी थोरमदु दा केंद्रीय कोयला अमसुंग खनिगी मंत्री जी
किशन रेड्डी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला उपमुख्यमंत्री सुरेंदर चौधरीसु सरुक यागनी पाउ लोइजरे।